Kublai jubun fi session part te hakane ka video ngan jubab ye kijing kli kiba pi ya kli bat kiba pidang artatin hadu menta dengan pensyai hangne bat ngap mahamo nadu kiba nadu ka snem nadu ka haj nadu ki eboro kiba pi don kam tip sampai hadu bakut te nadu kitu berada beregister lupa bat pihaban register du uju hi pimla beregister du we pat mo te ngan sa bataya pi lada pim kan mau shu email lek kumno banyo bat kan mau shu password lek kumno banyo biang uju te sapej mentang ne tengal ada batain kong ya ka snem mo baik ya ka snem ada batai ba kande bej hapreng gine mo Sitrik Oktober khandai spa khandai hadu sitrik April arajasan lada phika hadin ya kane mut bala da phika sitrik jongu September khandai spa khandai phimyo shu hapo jungta khandai phra phimyo shu ma dim debe khandai saneng khandai arajar jarwe arajar ar terter hadu arajasan hadu sitrik April arajasan phila ban apply kan mau bai kane mo kita kisnem phila ban apply kiba hapo jong kini mo si Oktober khnai hadu si April arajasan kan mau mut kini kenang haba khat new steng hadu ar apply snem kiba la tam ya kane mut bakim yo shu ban apply te sakaweru kidon kiba kalish phangki marks mo ta kumno ban khen percentage mo life percentage hangni ko ong hangne mo life percentage ko ong individual mo individual subject in each subject kamut ba lada ka deha kas 8 na deha kas 10 ne lada ka max jong pi ka de spa mark life te de life mark ke life percent tu to naga tu pi la su tu jasa kan ko wei skam phama hangne ka ong ba class 10 matric pass with 45% marks in aggregate kamut ba khenlang baro ki subject te haka matrik pidon nru teli ki subject te khenlang iktu baro mudba pidi benyo second class 100% te lada fil kawai ka subject te haka matrik kinom I division shu pi ki shu I ba pila pass te kamut ba pinom hap shu haka 45% mo pinom hap shu haka 45% hangne idon yoi bakali ong ba ngafil ya ka maths tang ba ngayo sau phupra percentage mo te mo baik ban apply application online phila ban pendap hinrei ban hakapor ba phile rali pede phila ban sya reject namar hapor online pendap be yang tu kinompan pendap be tidak long eligible la long hinrei hapor ba phile ban harali pede ada kambiang pinsya reject te kasyong hapi ngala pinsya hapi bong ba bong 100% percentage hane ba second class lada pi fail kawai ba pila hab bai haka simple pass pinom hab shu haka 45% kategori lana haka 60% kategori kan mau bai kita okay tulah 45% marks aggregate mo ya ka general duty kiyo tang class 10 45% marks aggregate but life science hakai week subject but lada piyo kan mau ya kan nemo lada piyo second class ro lada piyo tang life mark pinom yo ban apply kan mau hai kata mo hakapor ba pi apply online phila be ban apply accept be pi hinrei hakarali pinsa sha reject te hangne ko ong ga general duty klo ong ba candidate with valid light motors vehicle LMV driving lesson will be given preference for driver recruitment. Tadakan mau baik kata pihak hapo ka rally pada kita rally sign. Same should be produced at rally sign. Kan mau kata. Oke ni Ramadan ka mungkin ni 50% baik. Nah kan ni pada ada mention kayaknya ni. 10 plus 2 intermediate exam pass in science with physics, chemistry, maths and English with minimum 50% marks in aggregate. Hang ni la mention pada physics, chemistry, math and English. Tegamut bahkan khen tang kine ki sau subject but 40% in each subject. Mutba 100% ha man ko subject. So lane ki pass ki ITI and IUS terta.
te klik store kane return plus 2 okay to 60% kane bade arts kuma stream kane bai lada ki mention kumne kumba habaro ki subject lada fill ka subject finom ken you tena hakakum ka kas 12 pada kidon ka best of 5 tumba yo bai ki ken re kas 10 kam don shu ka best of 5 ki shim beja bon subject kumra phem hap shu ha kata ka ban ken percentage kan ta te pio ban apply ya kan ka Agnivir treatment ban Agnivir treatment 8 pass ban 9 10 pass lada pio simple pass pio ya kan ka 10 pass lada pio simple pass kelas 8 pio ya kan ka kelas 8 kan pio ban apply lada pi pass kelas 9 pio ya kan phap ni kan te ha kapor ba pi apply kala don lupa ka hang tu la tho ba pi eligible ne em ban apply dengan puli biang segini ki ba komen hang ne to gitu ba knais ba kne prak mlong shu dan bakli ya ka form sar haban pa prina sai bar okay ndala deb ban pendap baro la deb ban accept sala ban print mo kan no ka fees non kam fees ai mo kan ne non kam fees ai klam tho non kam fees ai kan mo ta kan ne ka wei mo hang ne ki kali ki bun nomor ba ha kan ne kan notice ka advertisement ki claim mention contain shinrang kamut ba bat contain bat shinrang gain te haka tu ka registration pla register pdi register te sa check nang tu kan ka don nam don ka option male female te phap klik tu female te lada phio bre kala dab thong tu eligible ne eligible hapor ba register fast ma tang nang tu pla ban tip ten mar hangne kham tho kumut ba kan dei lang ya boro bar kan thei bat shinrang te nda pla register lada kam don mut kam dei lada ka don kumut ba lada eligible mut ba ka dei te sa persang ban register ma klem tho bang ne ngamla ban shu ong bai ba nam tai kan the ban nam ta kan the ru ka de lung gumju te shinrang dala tip ba ka de re kan the klem mention mar ba nadu ki haji ro khem ong e dang ne kham thoi e te pi ha ban register shuang tu bade sa page bade nada ka don option em nada ka don option mut ba phila ban register mar ba phinang yo chan lot biang sa ka wei pat kapor te pe hang ne ka haj mo ka haj ngan bermatai sa ka haj bai te ka haj hang ne kidon shispa andrupo shispa sanpunyo nam ta ka technical all arms shispa andrupo to okay te kat kum kan ne kadon kum ne mo pe ya ka wej ru kin sa khen mo phya ban check na Google kumno ban khen ya ta ka haj an wej mo kumno ba kishim ha ka ban yusipai marwa kadon kata ka jing khen ban kumno ban ya label ka jing jrong bat ka jing khia sa page hi kata pinang hi thrai ban page na po Google to te hangne ka mention tang nam ta ki gorkha candidate chispa san phunyo centimeter te hnrei padde ma kan mau kan ka wei te pe hnrei padde anda phila register la da register mo register soban phya register san kong yap snai profile ke baro to enta phila register padde pe hangne kadon ko option male female ta sa check ma phi kadon em namanta ki kan thei marnga kane nga shupen page ka jong kwe nga klem register ngam te ba ta sa check phya register shwa mar klem mention gud ba don be te phya ban check ban pin sure ban pin kana mo kata wan me tenga to okay te yaka haj padde page hangne mo kidon ka do you belong to special category select one from above te hangne padde la don option to pide ka tribal tangi de ki tribal of recognize tribal area phya klik tribal lane la pide ki sports person phya ban klik sports person no phya ban submit ru bat kita ki dokumen ki ba don kam ngau thu ya kata das ngabha te page ba mo hakatu ka notice la mention tang ya ki gorkha ba ka dei shispa san punyo te laj no ya katu ka we technical maka des pasal penyon de baro des panrepo hndrei namar ba yaki ST kategori man kapor kade be shispa san punyo te ban sure ya katamo ban pinti kena lapi eligible ne em te page hangne pi hab ban pendap hangne phap thoi ka jong phi lapi don ne em kat phi don kat no centimeter phya ban thau ya ka jong phi don kat no centimeter waj pendap lumar ma phya ban dat thau tenda plat thau plat dikena pidon kata
te hangne hapo pade phila ban check lada phi eligible na em ya kine ki post ban apply kine pe ada phi eligible kala tho hangne eligible you can apply pe hinne la tho you are eligible for current profile ya baro phi eligible hangne une perlok wa dei ban ka dei profile jong ne eligible ya baro te phi pade anda phi ada register sa check nang ne gain lada phi eligible lada phi don sis pa san punyo centimeter te lada phi eligible tangkawai kan mi tangkawai lada phi eligible ya baro ngun ba kadai sis pa san punyo ya baro kan nyam taki estima mar ka klem pin ibha batai sai ba katu kan notis dengan batai ki badon kam hai kan ga jumatai ma te kan sawan kumne gine kwan kumne ndal register ma sawan kumne bisa la ban apply tangkawai ne gine pla ban jet ma umde wang ban apply lut baro sautali tangkawai ni ne teman kong pihak ban register kong ban mi kini kerteng ki ibu pihak ban register kong pihak pendap detail baro sawan kumne ma te katu ngale batai sepangga namta kentei bat namta ki haj ma te man pentingna ya kata kasis pak san punyo pihak ban register shua basa check hi ya kata kawe te namta kasnem ke bro ada batai lupa sa check bahai kini bakli kasnem kano haduk kano ada batai lupa te sa akan kawe ngan batai naka benta kiba lada register lupa ma kila ada register adu arjar fuei ada apply teng ya kam cipai te pimkan mau shu yu registration number and password jong pi pinlek kumno kumta mo te pinlek kumno te pihak login shua pihak play shua poko website te website kan wan mi kumne joinindianarmy.nic.in te ka wan mi kumne pihak pendap bai gini ki captcha uni nomor na ada pede sa poi hapo ka website yang pendap shone na ada pendap saya enter website sngap bahamo gi bom nang sngap ha ya rap kat bangala man pentiu epi te klami kumne te let sha une agni pat klik untuk ikon part la don hane user registration lane login apply online klik nang tu nang ne login apply online so kan net khams kita pai kai kalong kumne mo ya ki bom pada pihaban register shua ya ki bala ada register lupa na dungun shua pihaban let nang ne kan mau ba kane marwa pi ada register Hablet yang ne username, email ID jong pio pun shua, password, jasa pendap ne kap chat. Lada kan mau shu, le kumno, pinang kan mau, pinang don yu password babun shua, lada pinang kan mau, te une ma baik pia ban kam. I forgot password ane I forgot username, tang ba number phone jong pi, urang day bandai uju, uba pi piran kam hak tu kabar register. Badu email ru de bandang don, nomor ba. Anda pi I forgot password pinyo yo email jong pi te anda pi I forgot username pinyo yo lada I forgot password pinyo yo password but lada I forgot username pinyo yo email jong pi te kini baro ken lej be sha ka email ka jong pi be kino mon te lada pinang don yo email bade lada udon ha phone jong pi kan wan message be hapo ka email jong pi te lada phim don shu yo email jong pi phone phim la shu ban play ya kata tangam la shu ban batai te tangba pihak persang shua ban play te pinyo be you email te un saya tu ba the password has been sent to this email bo kerteng jong phi ma uta email te ban wat uta ban password jong uta pada ya kata ka email jong phi la da pim don shu ban kan mau shu ya kata tangam nang shu ban batai te tanggi barang don ya ke email nang don dan dei plak klet password plak ban le ikine ma forgot password and forgot username marun poi be ha kitu hi ki email bapi apply men shua te la don biang kiba dang to kidon kiba kli biang te namta kiba pas kas 8 kan mawa pihak pak counter sign ya kitu kikot kiba don kam kaka marksheet jong kelas 8 TC karakter certificate kita pihak pak counter sign kan mau bai kita mo pihak blade ben pak counter sign marbah karali lada phim don kita phim yo tidak akan mau ru ia kataka affidavit klaim ka affidavit pin nom yo rong hapo ka rali mo kan mau kata piaban ai ka affidavit te sai ki ba don tatu pade dengan batai kat kum kan ka notis hang ne mo te sawat jing ti bah phi nala deru te pe hang ne ong no ong ne candidate
Candidates belong to tribal communities from tribal areas are permitted to have permanent body tattoos on any part of the bodies as per existing custom and tradition of the said tribe to which candidate belongs. So unit will only permit to produce 2 certificate. Kini kibaran lagi jong tribe kiba syad draw tattoo syad yu katkum ka communities ka jongki dan negatkum ka dustur ka jongki masya yaki bandon draw tattoo barok kamet ka phat jongki lasya tangma khaban ra ikini artlik certificate kawe ka self certification mat kawe beda ka deka phaban signed in a certificate belonging to tribal community and personality permission body to be signed by DC, SDM, Texal, Phapan, signed na ki DC, ban pensisa, bah PU, Phap Shondor, kita ki tatu ki jong P, kata berkan certification benda kada itang ka man ong bah pinam do tatu shu nang ni syakmat tang kitahi. The second hapo pada permanent body tattoos of religious sentiments are only permitted on inner face. Kini ki permanent tattoos ki ba ya day but ki kam niam mo man iyu ki niam iyu mta religious sentiment lasya tang ki badai jong haka inner face ka forearms from inside of elbow to the wrist and the lower side of palm backs dorsal side of hand permanent tattoos on either part of the body are not acceptable. Like yang kita gula mention ang tu umsya mandon permanent tattoo kimet ki phat barok mo tang kitu gula dap ong tekan mau bahai gini gibaron tattoo phaban ai gini atlik certificate kawe gadi self certification ladap ai lupa ka format akan ka pf mat kanega anapan i ka format jong kane appendix e certificate one certificate for each tattoo man laga we ka tattoo have I certificate badge for permanent body tattoo in respect of candidate from tribal communities nagi tribal communities ma mar tribe check don hi ba ai tattoo have I man ko la don pun tu have I man ko pa we have I dori kita tu kisai e baro have sapa sign designation stamps TC DC DM baro ki office DC sapa sign Desakan neuro have concern body tattoo certification I dash for a name here until I have body tattoo as per detail given and shown photograph for a declared I will have no other tattoo in future. Signature of candidate, place, date, counter sign, have counter sign, have office kan neuro counter sign. Bah pa pendoi bandon tattoo shoot nang ni syakmat. Itang kini hi bangan pensyai te sa man tip khambi susu phaban wat jing tip hi bahanan lade mar sa pendap register shwa sa page mo itu giba ada batai bakas name nam taka had pila register shwa mar amdon jelu de la register pila ban check tu pi eligible ne em man pindi kana ma mar khem mention ba da hang ne haga notice taka daw nasa batai phi gumta tang kine hi try gal erap tera don biang gino jing yu tesa komen biang nasa persang ban erap kat bangala khle subon